FIFA World Cup sang ni somni paru khelme ka tukin khan round of 32 match ha Germany le Paraguay anin machona Germany hi chu kumit World Cup a hian champion turarin kai zinga mi ramlang sa ramlian an nia player po an nei tha a Paraguay hi South American ram ni in kumit World Cup a hian champion turarin kai zinga antel phak chi lova ma se base san lo zok Paraguay hian Germany hi an hne thung ta si ani he match a hian match referee ina Thutlukna asiam in khelzo thlenga soizui lo tak te po aoma chumi chungchang te po chu tuntuma hian kan soi kai te lang he match a hian Germany hian an formation man than 4-2-3-1 formation an manga goalkeeper Manuel Neueran bultanin left back a hian Nathaniel Brownan bulatana right back a Joshua Kimmichan bulatan thunga kan soi thin angin Joshua Kimmich hi a khelna club bayana chuan midfielder defensive midfielder angin an chhor thina Germany hi chuan right back a an chhor tlat thung tichuan center back a hian Antonio Rudiger le Jonathan Tah te anin kopa Germany a hian an first choice center back zinga Nico Schlotterbeck kha ain liama ani awm tak lawa chuan Real Madrid defender Antonio Rudiger hi Jonathan Tah nen hian anin kopta ani tichuan an hma a Dortmund midfielder thatak mai Felix Mecha le Bayern Munich midfielder Pavlovic anin kopa anni hma a hian Leroy Sané Dennis Undav le Florian Wirtz te anin tlar ve le a tichuan tlar hma a Kai Havertz amal tlatani Germany bultan tu som pakhat zinga hian Dennis Undav hi aron lang hlol maya ani hi group round lama khan substitute player thatak mai thohlok thin takania bench atanga lutin goal te khungle maya assist te po anaya ache thathin ema wang khan German coach Nagelsmann hian bultan tu zinga tel turin aring tokani hetiang ani awang hian German player munom le langsar tak mai Jamal Musiala hian bulatan phak lova bench a hun amang masa ani Paraguay hian 4-5-1 formation an mang thunga Germany laka hian ball chantamin be seimi lovin tlar hnung thataka anven pui theidan turin anin ruah mana an bultan tu player som pakhat zinga hian group stage sa red card a choya wanga remtok Miguel Almiron po kan mu ve le ta a le lam sira Julio Enciso ombokin Enciso hi Brighton tana khel thin kha nia Almiron hi Newcastle player munam tak thin kha ni boka player dang te po hi thatak tak an nia amai ro chu mizawa chon anol puina kan hriat lutuk lo turte an ni hlom team pahni en hian player anin nei that lei sia chu wangin Germany hi chakturarin kai jok an ni lo thei lova he match a hian ball changtam jok bokin Germany hian in khel an thunun tluan thak ani bera Paraguay na ball an chan le thum deuh tho Germany hian ball an changa chu tiang khop chuan anin thlawani ma se Germany hian ball an chan tam fe jok hi an tangkai pui lutuk lova goal chhom hasa zoka an la tang zui minute somli pahnina Paraguay hian Julio Enciso mangin man ruaya he goal lu dan enin Germany defending a chle an left back Nathaniel Brown khan engwangin nge Paraguay player Galarza kha aven lo Pavlovic le Nathaniel Brown ten Almiron an ven rona khata khan Almiron thlop tu Paraguay player Galarza kha asir lama ain pot para Nathaniel Brown khan azui maidona moti lain Pavlovic kha Almiron aven pui tatat maya tichuan Almironan veng tu nei lo Galarza apasa khatia Galarza an bola chan kha Nathaniel Brown khan cover tumin a le angloya ma se aphak to lo Galarza an bola chan khan aduna taka ball pe turin mun all anei thato leya tichuan goal ma a player enge mozat oma khan German player ten Enciso kha an veng mi lova kha Galarza khan muchatin thazetin bola thlo phaya Enciso khan zalen takin alo to goal ta ani ball cross to Galarza an bola pe chhuatir kha enta ila Germany penalty area a khan Paraguay player pangalayan oma German player Paraguay player ven nei mi lova om ve top kha penalty area le a chevela player parulayan oma heiba ka hian Germany player te khan Paraguay player te kha an veng thalo rim Germany defending kha a chekhop maya defend an ngai tha na sa chu an tuar ta chat boka Paraguay in anti that chu thuran ni sela Germany hian goal chhualo na tura chiang setin goal an chua farsafa Germany hian base an phak lo tluana goal po khungtami lovin an fual jok an nia hewang hian second half a pressure an nei san zual pha second half a hian minute samnga palina a Florian Wirtz ball vor atangin Kai Havertz an sipur asu tathunga Germany an comeback done ti ril ruwa alo om zui ma se chu tiang chu kan mutalava Germany hian chance an nei to lo ani lova Paraguay goalkeeper an paltlang non thei tlat lo extra time an khel chun zom ta a heta hian Germany hian corner mangtang Jonathan ta an chiang zetin atau gola ma se goalkeeper laka follow ome ti in
Waldemar Anton German defender fola referee in angaya chuwangin goal hi apom sak talavani Germany hian gol khungbel be sevio masela antum antihlo tling zo talawa sot voi somni pakhat an nei atanga voi sari targeta akal chungin gol khat bak an khung talawa chuwang chuan chak zo talovin Paraguay voi sari chau sot nei nen hian an gol khung zat ain anga penalty shootout an thlengta ani penalty shootout a hian Germany hian pet masain Kai Havertzan apet masabera apet sir toklo awangin Paraguay goalkeeperin harsala tuklovin adan thei pha tichuan Paraguay tan Mauricio an pet velein Manuel Neueran bodik Marcela a save thei talawa Mauricio hian apet thahle Germany tan Joshua Kimmich an pet velein goalkeeper bolo nalama apet gola Paraguay tan Gustavo Gomez lo pen chuak velein Manuel Neuer bolo nalama apet goal tichuan Jamal Musiala an Germany tan akhung vele a Paraguayin hun pa ngaya goal an khung siam chuak tu Galarza nge mai pen chuak velein kul zetin Manuel Neuer veilama apet gola Manuel Neuer German goalkeeper tha hi abum chiang hle hemi nu hian Germany tan Nick Woldemade an forward palian mai pen chuak velein a penalty pe tur hi a ve den maya Paraguay goalkeeperin alodan sakmak Nick Woldemade hian a ulukte lulnen apet goal talawa Germany din mun ader thon zual pha tichuan Paraguay tan Antonio Sanabria pen chuakin pet goal se an chak mai to turania ma se Sanabria hian apet goal lo vele tatlat maya goal mau ta bol da lovin goal sira bol apet chuak tlat maya pressure asang le tasot hemi nu hian Germany tan Nadim Amiri pen chuakin akhung vele ngal mai boka Germany tan besei asang thar zual ma se Paraguay tan Fabian Balbuena pen chuakin ani hian apet goal chon Paraguay hi an chak don thowa ma se Balbuena hian apet goal talo goal zone apet Marcela Manuel Neueran thazetin adan saka Germany an him tachia din mun chezok anina atangin antal chuaka chak beiseina anei sang thar le Paraguay din mun athata bik lova chuwangin voinga veve an pet atangin goal thum veve an khunga avei rukna tur an petan leta tichuan Germany tan an center back Jonathan ta pen chuakin penalty voi rukna hi apeta a ma se goal kham chunga athlo chuak ta dai maya goal mau ta bol da ngei angai tona a an center back hian athlo sang tama ma Germany tan apoita hlea Paraguay tan Jose Canale an pet velein Manuel Neuer bolo nalama akhung zui ta sia Paraguay hi an chak ta dai ani Germany le Paraguay hi hun pa ngaya goal khat veve khunga anin ne tok nuin extra time a goal an khung bel theilo veve a tichuan penalty shootout a voi ruk veve petin Germany hi goalie goal thumin atlom zoka an tanga World Cup atangin an tlata ani hei wang hian Paraguay zok hian ram sang zok in langka in round of 16 a France le Sweden in machona achak zok an machon don Germany le Paraguay khel kha kan en hlom arin oma khami chungchang kha tlem soikai talokila Paraguay hian Germany laka defensive game an khel re mi lova Germany hi team thazok an ni an pom chumi atang chuan defensive game khelin counter attack a anin ngata goal an khung masak tak nu phei kha chuan an tlar hnung an veng uluk zuala kha wang khan Germany tan po a harsa zualani ma se khatin kara khan Germany hian gol khung narem chang anin siam thawa ma se goalkeeper voi khatbak an paltlang theilo lai takhi an tor lian chu anita a Germany hi World Cup tan ma a an chungchang kan soya khan number 9 striker thatak an nei lo hi an tur mai ngem o kan ti kha Paraguay laka hian an tur ta chi a number 9 striker top class player ni bok nei ngat sela chuan Paraguay laka hian an chak ngei arin omani chuwangin Germany hian top class striker an nei lo hi an tur na chen a oma ma se striker an nei thalo chau hi an tur nei lovin an team game shim hi a thatok lovani player an nei that ang a in an game a thatok tlat lova Paraguay defensive game an thiat zo tak lote khami awanga ball kanga in ngata striker palian an lu tir ball an vor tam talutuk te kha Germany hi an thatok lo nge game plan a thalo ti ngai tu thar fe na tham atling Germany lineup kan thlir chuan tlar malama po Kai Havertz Florian Wirtz Leroy Sané Denis Undav ti te an nia annuwa Nick Woldemade te Jamal Musiala te po an lu tir le a Germany hian player chu an nei thafe zok ma se Paraguay laka hian chakphu khopin an khel thatok tlat lavani hemi pialama hian Paraguay goalkeeper Gil hi ache thave em boka Germany ina goal an khung bel tur tum enge mozat alo dan saka safe ro pui takte po anei kha chuwangin machon team defensive game khel klat chumi kara an goalkeeper an che that le zel phei chuan anor tu tan po chakna chance a cheviau zelani
chu tiang deuh che chu Germany din munania bolan changtam hlea in khel an thununa an machon Paraguay hian defensive game an khel tlat thunga penalty shootout thlen an poitimia lo chu tiang kara chuan Germany hian chance anin siam vele thei thova ma se chu tiang chance an nei te chu Paraguay goalkeeper hian alo beng per zel mai sia alo dan sak zela chu wang chuan Germany hian goal khat bak an khung thei ta lo khania khami nu khan penalty shootout an thlen poin Germany hi rin kai jok an ni tho thova achan chu goalkeeper enta ila jila goal vena nge Manuel Neuer goal vena pet hupur omjok ti in zot ta ila Manuel Neuer goal vena pet kan hupur jok vekang ma se goalkeeper machon hupur omjok khan achwa tamjok tlat maya achan ber pakhat chu German player te khan penalty an pet chethin e maya penalty shootout thlen in ring mi lavin Paraguay laka anin bua saina hian penalty shootout anti tel lo emoni chu oti thei tur khopin German player ho khan penalty pet an thiam tlat lavani kha Germany ta chon apoi hlea thina ko tlanga voi ni an din nuwa an him ram khan bese an nei sang thar leviawa ma se an mani bokin penalty an pet goal lo masale ta sia penalty shootout ta hian team pahni player tena an pet dan en khan Germany hian chak an phu lol lo ti ta ila kan pom tlang o me he me cha hian soizui hlo tak thila thlenga chu soikai ta lokila extra time farsa fa Jonathan ta an Germany tan atau gola ma se German defender Waldemar Anton goalkeeper laka a faulty in match referee in German goal khung hi apom sakta lova he Thutlukna hian Sawisel a hlo zui hle English legend Alan Shearer point soin match referee ina Thutlukna asiam kha ke chuan ka pom zong anilo goalkeeper tluk dan kha ngun taka kan en chuan contact om kha a soft ma ani chu wangin kha Thutlukna kha chu Thutlukna thalo takani football hi contact sport ani ti kan hriat thiam angai goalkeeper khan referee le VAR duty te kha ache dan mang khan abum thlutavek ani bere atia Liverpool manager thin Jurgen Klopp point ti hian soin kha goal kha dana tangin pomlo turani si chuan Arsenal hi English Premier League an champion mi lawang khating ang khan Arsenal hian za somruk te meu goal an khung atiani German coach Julian Nagelsmann point soin ka thlirna atang chuan fola om lova chu wangin kha Thutlukna gola min pom saklo chungchang kha chu fiam thu ang mai ani ati Jonathan ta a gol khung an pom saklo awangin in khellain German coach Nagelsmann hi ain ro sachiam maya alom lo zia alantirna sat ema wangin yellow card a choi pha nge ti hian Germany hian kumsang ni sompali FIFA World Cup an champion nu khan FIFA World Cup sang ni sompariat te sang ni somni pani le kumin sang ni somni paruk an khel ta veka sang ni sompariat le sang ni somni pania group stage paltlang lavin an mol phawa kumina hian group stage paltlang ma sela run of 32 a Paraguay ber kher ngam lavin an tla a kumin World Cup a hian Germany hi besei phak lo mol phau na sajual zinga an tel vele ta ani Germany hian kumin World Cup a an match ma sabera kurasau gol sari gol khatin an sopa an turu chhovial don nia ngai ani lain Ivory Coast gol ni gol khatin an ne rama chumi nuwa phechun Ecuador laka gol ni gol khatin an tloma tuna Paraguay an machon ma kan thirlok na po khan kan soito angin Germany tlar nung hi phui lova match tin goal an chuaringot hi chu adik lavani chu wangin hei hi an siam thalawani chuan nakina an latuar theyang nakina antana poilian tak khoi thei turani kan ti kha Paraguay laka hian athleng ta chia an tlar nung phui lo lein goal khat an chua chumi awang chuan chak zo lovin penalty shootout an thlenga penalty shootout ta an van tuai zui ta boxia FIFA World Cup atangin an tlak pha ta der team pumpui anga an khel that lo pialama an tlar nung phui lo thin lai hi Germany hian an tuar nat ber pol atling o me Germany le Paraguay hi tukin zinga in khel chau kha an nia anin khel zo atangin darkar tampo ala liam man lo tia Julian Nagelsmann du khop lo na thom ari ring hlea German fans tam takin German national team coach hi ban ngei turin an ngia ta Liverpool manager thin Jurgen Klopp ngei mai hi German national team ka shwai tura du na thom ari ring hal hle engponi sela German defender Arne Friedrichsen ti hian soin tun tournamenta kan match khel zong te in ngai tua chiang ani chuan kan khel dan mang hrim atangin hetiang angatlom hi kan phu hlia ti na soimau maya German defender hian Germany hi World Cup champion tur khopin an khel thatok lo ti apom thlapani Germany hian FIFA World Cup sangni sompalin nulama sulnu ro pui an nu chia tamia lava sangni sompalin nulama hian German team reng tlo le tha nget cher chor kan ti angkha ani thei ta reng lo maya chu wangin German national team hian
in siam that an mamo na asang le Paraguay ero FIFA World Cup a hian kum sang ni som khan quarter final an lo khel towa khami nu khan kumin hi World Cup an khel le na ma saberania round of 16 anin pet kai ta der mai chu mai ni lovin Paraguay hian record tharan siam tela World Cup a knockout round na goal an khung ma sakber ni in tun ma a round of 16 te quarter final te an khel to zong a khan goal khung mi lovin an tlazia kumina ero goal khung ta in hei wang hian Julio Enciso goal khung hi Paraguay na FIFA World Cup knockout stage cha goal an khung ma sakber le om chun anita ani Paraguay na an hne tak Germany hian kum sang ni som pali World Cup nuwa khan World Cup a knockout round na hne na an la changmi lauti te po hi hretel ta ila Paraguay hi chuan Germany ngei mai hi hnein World Cup a an la inlan chun zom don ania Germany an ma chon don ti an riat khan chakin be seina an nei tam hau lawang ti arin oma ma se an ta na thatur chak thei dan tur thania an riat defensive game khelin an chakta nia Paraguay tan hian hne na hlubi kani Germany tan ero mual phona na sataka mual phona atling he mecha hian player of the match player khel thabera Paraguay goalkeeper Orlando Gil hi thlanania aphu hle ome in khel chunga player che tha langsar berania penalty shootout da po chandam tu ani zui zeta chuwangin player of the match choi moina hi aphu hlia ani hetia Germany an tlak taka chuan du thu te po lo sam ve ta lokila Germany hian kumin World Cup a match li an khela hian a en thin chuan kan hmuanga an game tempo hi asang tok lo thin ani chu ba ka chuan midfield an nget tok lova tin an goal bo an tok lo rim maya chu wangin ball changtam thin ma sela ball an chantam ang a in an hlawom tok thin lovani chu an tuar zela Paraguay laka po hian an chakzo lo chan lian taka apu tel thei ome an game tang thajok thau thang thajok pressing lama po king puite na taka press zung thin ni ta sela Germany hian tun aya sang hi an thlen ngei arin oma chumi thleng tur khop chuan player po an nei tha ani ma se tun ma dewa Germany top player engemaw zat omna thin ang kha chu an ni tabik lova chuti chung chuan Paraguay laka hi chuan chak ngei turangai an nia an chak zo lo hi an tan chuan mual phona lian takatling quarter final tal thleng turangai zinga mi kha an ni chungin run of 32 atangin an tla ania kumin World Cup a ramlang sar champion tura be se san zual zinga game cheber pol an ni na atanga anin siam thawat theilo kha Germany hian an tuar ani ber ome engpo ni sela khatichin kha tun tuma kan topic kan soi jaw theina chu nivele photro se